Manbanta kita karinana anak Purdupari. Ardanankan gomenya. Rekata gendang ta. Sendakan sembah karena kalian membuta Depari Mergana. Iya, sini hamati kami kali bubu kami Depari Mergana. Ibas paksa sekali indah naki-naki mata waria indah. Ngome sempah. Kita jeda grina. Anak baru Depari bagi pekam sukut Depari Mergana. Ardandankan berusin haji ngunaskan padanku di bata bapa. Maka dari bas berginar binai. Karena batang enda kami ngenda si mada anak baru Depari. Ibas paksa saya sekali indah. Naki-naki mata warenda. Karena banci kari kita karena acara. Endeskan kami kangen indah mulia manbandu karena batang indah. Manakah kami kari nak berundur tam persekutuan membandu. Ajar-ajar rindu kari kami kerina anak berundu. Menangan aturan acara. Dalam peradatan berusin haji indah. Maka ingin kami membantu kami sejabatan kami. Tiket kendu karena gendang do. Ya, ibas kamar pengendas karena batang indah. Nandangi kami suku Depari Mergana. Diharapkan kami karena perdalanan karena peradatan. Acara demi acara atau kena sabancina. Tapi nan kena kari waktu. Adi kini diakap kena kari kami gedang sangrana persingin tikena arkiteken li kenda sirendai nambah-nambahi sora kami sora si maradar harus buang darah. Jadi bagaimana si katakan kami kali buburu Depari Mergana ibas naki mata warena bujur man bandu kama nak buru kami ya. Makan mas paksa senda. Ibas kami anak beru, manbanta anak beru. Ada putar kita. Dengan kami membantu kali bubu kami Depari Mergana. Putar aluan. Gelanakam kari kukang ulu batang eda. Kami kari kenjaikan karena batang. Tingkat kendu karena gendang dukam seri jabatan kami. Iya putar terus. Terus putar. Kam Depari Mergana. Ikan ulu batang kam. Iya, saya dapat tas lu. Terus kita ada baru geser. Geserku kenjaikan. Terus karena batang. Iya, terus kamu geser karena Depari Mergana. Iya, bagi-bagi melebihi kali bubu kami. Ibas naki-naki mata warinda. Ngomedalan kami, ngasuk kami, bulu kami. Karena pengelusan batang membantu. Maka ingin kami tergelar anak beru. Nggak usah karena batang ini aku bas kami suku Depari Mergana. Maka ingin kami membantu kami seri jabatan kami. Atur lu karena buku gendang lu.
Sikelengi kami bagai pers terus ku anak beru menteri. Anak beru kami ulah kal kariban dujuru. Pas dahin kami kelausan kasih beru semua aji. Tumpak-tumpak dulah kami kerina kalimbu undu. Bagai PK anak beru menteri indu. Tumpak duka kalimbu undu anak beru kami. Adalah keri odak nukrina bas ngelakukan dahin ta kelawasan kakak si berusino aji maka alau kendo Ya, ay bujur kali katakan kami mankam kali buku kami. Sab ngoi percaya kendu dehinan nak kami anak baru bagai persana menteri kerina. Jakari kanduli kekurangan kami ajari indu kami. Sab kami daging kami yang metua tapi pemetah kami bagi si kurang. Bujur yang kami membantu kali bubu. Ngobanci ya turun kami. Gundul kami kubas jabondo gelah kami sungkuni kami. Iya. Kurang bersino haji kakak tua depari mergana edong gola andak sembuyak seninado anak doras sibiak permain kerina andak ralo-alo bagai peras senina ras sembuyak senina si pameren si paribanan baik sindau serasinda herjenda kerina kakak tua katakan lagi kata ando nang enak ando nang sembuyak ando kerina galah panci keriar balas nang dangi sembiak senina kerina. Aku cekal petundindo kurang berusuno haji. Ras kakak tua. Siapa digagalkin pe kakak tua kami rusur singa jari anak-anak doi kerana sembiak doi. Basuari si senda. Lawan cilang sembiak doi rasana doinya kare singa takkan kata nang dangi senina sembiak doi kerina. Bagai peras kalimbubu puang. Ay maka bagaimana gay aku sih dagai pertanding dulu nang dangi anak dari sini nando kerina jadi manbalu kam kali buka kami sukut depari mergana di dagai alo kendo turung enda banda gay kata pengalong-along nang dangi sembiak sini nando kerina apa kamar belas enda torong dengarana deh perpulungan Circedate perpulungan sini kelingi Tuhan sini hamati kami kali bubu kami bagai pe puang ni puang apa pe kam lai pilih kami ijenda sitik agur belas ibas telu bulan selewat nandai kekelengan berwaji bas tengah-tengah jabu kami ngolit pinakit lengkapkan batu ginjal jadi isarankan dokter maka ibor nina maka roh kami ke rumah sakit dilaksanakan kami kai sini sarankan dokter maka rulih-hulih kami terus seminggu ke minggu jadi tiba situasi nandai pe kurang kang bagai fitnah ngoka pernah bekas stroke maka singkat cerita 10 hari kami rumah sakit terkitakan situasi nandai drop maka kami kurang isu ibas ruang isu lead kami waluh wari
Kalau berengi. Maka ibas wali kalau berengi dai tepat pukul 2.30 nandai tengah jabu berusin haji ngerujung ke sana. Maka gua naring ning kue betah 11 betah ajar jeri du kami betengah anak du betah lane buku tak begini betengah regi teken tahun-tahun bapak pe bagai kang betengah lane ngasup kami betah maka ajar-ajar ini betengah hamba Hindu betengah Si hamati kami, kalimbu kami sinuaji margana. Bagai pela ketadingan perbuar margana. Bagai petrus kupuang kami, tarigan margana. Bagai peras depari margana. Ainda landak kami pertungko-tungko ras senina kami kalimbubu. Jakria kandu kami menembaran kami hari-hari ras teman senina kami embarindulah kami kalimbubu. Maka mankam teman senina kami ngonde 12 anak kami tambah sitik patengah nina. Maka bagi katandai teman senina tah jagi akak ndukuk base maafkan dulah kami teman senina. Kakak tua papegiat kakak Brusnu Haji guang ini kurbelas teman kami sendalan nai kamu huli keka ajari ke kami. Maka bagaimana teman senina kami pe seninandu bagai persana takrina daging kami ngom tua kami manajar dengang maka maafkan dulu atas kekurangan kami teman senina. Bujur. Perpulungan sir ceda ate perpulungan sini kelengi Tuhan karena dinoleh kita ngatakan bujur man Tuhan sebab amin gia iluhi bas matanta ngasip dengan kita ngadep-ngadep jenazah senina kami nanda giat denda sini kalian mati kami kamu kerina kalian bubu kami bagai peri ras puang kalian bubu kami kerinana dijandai ngoi katakan anak kami karena kronologis kelausan nanda giat denda Ijenda kalian bubu kami ulah kari nungku nukurundu bagi kam sindau ugama kalakut sakit perberun kuenda turang kuenda tendu enda naing goi katakan iturikan anak kami maka nai basa carandu kari ngerana kalian bubu enda ia jarindulah kari kami terlebih-lebih anak kuenda man bandu kam kerina kalim bubu kami apa ipelai pilihi kami rikut ras puang kalim bubu kami silai pilihi kami ijandai sembuyak kami ngoi turikan senina kami ya sembuyak ndu karena anak kami enda ngotarinkan bapak rasnande maka mungkin kari kami labo belu anak kami enda tak tertuli-tuli tak terlola-lola kari iya sembuyak kami makana kamlah kari singa jarisa anak tenda sebab kami kerinana ndau
sini kami timbang lawan enda pe. Aku pribadi. Sebab mendau rumah kami, laidak kami, makanya adi lewat kamu. Semua kami kurampai danduk ada anak kami adalah siangkan. Tegur dulu iya. Bagendam kata kami man manduk semua kami. Magagwaning ko na nagyan. Gwaning ko man kalimbu buntay teman. Gwa ka malu magaiban teman nindungay na nagyan. Gwa ka malu ngajar ka na natay bagay ajar ka man mana. Ngalaw pagi penanandaan kami ras kapagendalan ay rumah. Ajari kalimbu buntay. Ajari ka natay nandangi kalimbu buntay nindungay na nagyan. Magem teman selamat jalan dan degian sekam ke rumah Bapak surga. Bujur si katakan man Tuhan di bata. Ijasuh paksa enda. Berena dengan gegeh man banta kerina. Guna ngadep-ngadep jenazah kakak berusi Nuh Haji. Sini hamati kami kam kerina kalimbubu kami. Man Bandu Depari Mergana Ijenda kami Pajak Cinder Seni nasi pemberian Endam tandana kami pe ikut Erceda ate Karena kelausan kakak berusi Nuh Haji. Jadi ini kami Man Bandu khususnya anak kami pe ikut ngenda ceda ate kami karena kelausan kakak enda sebab terkejap ngeibas kami. Ibas geluh na kakak bagai petua sehkal metamina nandangi kami krina agi-agina. Jadi bagai kape contoh-contoh si berikan naman kami. Kakak enda ras abang tua merenda Muhammad Erkalimbubu. Jadi ini kami Man Bandu anak kami. Amin gialani rumah kakak ras tua. Mari si persada-sada arita. Gelah banci si ikutkan bagi ajar. Ras contoh si berikan kakak ras tua nandangi peseh kehamatan Man Kalimbu Bunta Purba Mergana. Jadi bagem kata enda siti peseh kami Man Bandu berdua-dua ukur ndu sebab nande tenda ngoseh padan naras di bata. Jadi Ibaswari si sendah mungkin toto nari ngenca banci si bereken man bana untuk ngiringi kelau sena gelap pedas sia seh ku tanah di bata. Jadi bagi-bagem kuakap kata enda pesuh kami Man Bandu. Selamat jalan kakak. Seh kamu ku tanah di bata. Ras pesuh salam kami ban abang tua. Bujur ras mujuh-juah kita kerina. Tua, teman kami hari-hari berkat kebaikan. Temenin aku tadi kendukkan kami. Dah hidup mama tak kerina nak. Ay kiana tua, sehat anak dua kerina tadi kenduk. Sehat anak ata, sehat permenta, sehat turang tak kerin. Nananda karam, sehat kami kerina. Senina tadingkan nandai kerau. Nandai kerau. Nandai kerau. Bani ikut nandai kerau. Naku. Kian. Ada kali rumah mama kena. Aku rasa pondok kalau si kulung-kulung si ajar-ajar. Rendret. Naku.
Ay, kita raskang rata. Bernandai karau ko. Nandai karau. Hadi berkot kam, senda nandai karau. Kirim salam karim, nandai biring dai kri. Kirim salaman kakatu, nandai karau. Sedan kay ko tadi kena kita tuan induka. Nandai karau. Nandai karau, nandai biring. Kopi kali kami meluk. Kami kalau si nandai bagai hati kami nandai biring. Iya, adi perpulungan sircedate. Ay bas bakseda. Kami bas tegun si paribadan. Aku dengang jay giat ojo. Penguda ampere patengah mulang aku dah sejenda. Mungkin nanti si naring gue sejenda. Jadi baginda anakku, khusus naman Bandu kemana kami simpat. Ijai bas Klausen nanda Indo, kakak tua. Adiding kami Bapak Andu, persada-sada arih du kami simpat. Maka bagai ningku, aku lah belum ngatakan kai penang dangi kai negeri na. Sebiasa nape hubungan kami ras Mama Nur Bapak Nur. Adi selama ida pantang kelak kami lain adi dahna lalak kelak kami kiapna. Mulai kin berkat bituanu Mama sehat. Rusurya cerita nandangi kami agina. Digan ngakak ku aku berkat nak nina. Sajarah ning kami rusuri isakan kami rusur semangat manbana. Kamu masih tetap hidup ning kami. Megogo rusuratina. Saja ugaiban itak kami nge. Uga keleng nata indukri na nandangin nandendoy. Uga pengekep nukri na nandangin nandendoy. Saja di bata berkehendak lain. Mungkin itulah yang terbaik bagi kia. Mungkin kekelengan Thailand banci ia lo kena. Ya jadi bagai-bagai manbandu kemana kami. Persada-sada arih du. Ula kami si panjang pujutan. Gelalu bagai. Ibas pertendin nanda indupe berkat laos nadingkan kita pinterku di bata bapa. Jadi bagai-bagai kakak tua, Mama Giat, ular murah-murah, tadi kelah tuah daging dui, dolat daging dui rumah, gelah tuhu, ibas kelau sendu berkat dahi di bata, nadingkan kami krina. Tridah paginang dagi anak-anak teh resada arih nagrina. Jadi selamat jalan, titip salam ningen man Bapak Giat. Sehat-sehat ngagita krina kutadingken nindu kakak tua. Bagai-bagai kakak tua. Selamat jalan ning kami sekali nari. Tua, gal-galai kam, kal ngajari aku tua. Sendau ka beluh do bagai ban, teman sendiri sabeluh gingku nindungai kakak tuaku. Tua, lanai kal kali sing ngajari aku selinkam, kita dua-dua kal ngirusan tua. Sehat kemputi, anak teh, bermenting, sehat kami krina tadi kendo tua. Lagi makin tua. Tua, sehat kami krina.
Nandai piring. Jadi mama kami. Wala-wala doon asin tuwe. Nandai piring ko nandai. Turasin tengah turasin mo na. Wala-wala doon kakatuwe. Turang. Ngomeriakal kak ko enak tuwa. Nani kena aku tua. Tua. Sehat kami Krina tua. Terang karo-karo kalau ngikari komputer lah dengan itu. Selamat jalan kang tua. Alo-alo lagi nandai karoin nandai miring ko. Alo-alo turang sintuai turang sintengah turang singuda. Maka malam kereta itu ngoras kain turang. Sehat kari aku tadi kendu sehat turang tas ida tanda bekari sehat tua. Sehat kari tanda tadi kendu tua sehat turang teh Krina nak teh permentai tua kamputai tua. Sehat kami Krina dan tua selamat jalan andai karo sekam kumama surga tua. Perpulungan sirceda ate. Jai pulung kita bas berdesa. Kimang lawan nenda jabas kalausan senina kami berusunuh haji. Sinta bikal katakan kami man bandu Krina kam kalim bubu kami. Purba mergana sinuh haji mergana lestarigan mergana apa ipela ipilihi kami. Jenda nakku. Peslama enda nakku ursada kelarih kena Krina. Ngekep nande kena berusunuh haji nakku. Gara ursadana lah hari nakku jenda nari kariku lebena. Ula pagi har penandan-nandan. Nandain dua sepapandu lane i rumah nakku. Turang dua pagi. Latah na nari ku januri-nuri nakku. Aku nggo kunanami nakku nggo dua turang kulane lid. Maka bagaining ku oco giat. Ula kal pagi. Nuri-nuri turang dua. Ula pagi lah bagi bapak dulu senandain dunakku. Aku sendiri nggo kunan nami lar turang nakku. Maka bagaining ku sada nari nga turang do mama tengah dunakku turangku. Pe malam nga ateku setuhuna ban nakku. Maka bagaining ku man bandu. Selama indah nakku mama andwe res bapak andwe nakku. Mereda nari pertenah kalimbu we. Adi pagi tenah kena sendah ngoyere. Nakku oco giat kena pe bagai kang aku idah selama indah ku purba mergana rasunuh haji mergana nakku makana kata kami Krina bibindu si buru perawat tambahi bibindu kagak kari selamat galan nak mama giat sekam ku tanah di bata bapak i surga titip salam kami manimpel kami depari bebre purba nak mama giat. Sehat kami Krina, ras anak teras kampung terah permenta Krina. Kata kami mama giat. Man badu kam sukut depari mergana. Ibas nakih-nakih matawarida ngomai sila sadakan karena acara sukut. Lah ketadingan ras teman sadalanan ibas ngendasan peradatan. Acara tinari sibung hadap mengkitaban si baradarah ras puang. Ibas karena nanti giat eda ngudahkan padan ras Tuhan. Jadi bagi-bagi Bapak giat anak kami kancan depari mergana tertinggal-tinggal kam tanah di Batanari. Artoto kami mantuhan ibas kam lanai ras kami i rumah. Bagai peras aku babarah tutur ya. Nina permain bro sinu ajieda. Babari depari yeda. Ngomai mujuah-juah kam tanah di bata Bapak giat anak kami kancan. Bagepe kami si tading Krina. Aular morah-morah nandangi kami. Aular morah-morah nandangi kempu. Aular morah-morah nandangi anak. Mujuah-juah sangat mencari ya Krina nanti pupus tengah-tengah jabundu. Jadi bagi-bagaimana bata Krina kam depari mergana lebih kurang na ulas sangkut ukur. Bagi peman bandu kam teman kami sedalanan tas biak. Kagia tutur tas kalenda kita basukut.
Ibas karena godungna acara enda, acara suku si pertama, laka tadi dengan teman sedalanan ibas depari mergana. Endam rai kata kami rebelas karinana Iba sekali pajak cindera depari mergana Kata pengalong-along Endam kata persentabin kami nina depari mergana Ijai bas perpadanan nande kami bro karoe Pulung kam karina depari mergana kenjake kenjulu Sekali pajak ciner belas rasembuyak ndei Seninan ndei Si pamaren si paribanan si pengalon Radu-radu kebenen Ijai bas tenah nande kami larpudune Bapa Nande kami turang kami kama karinana Lebih-lebih basukur depari mergana Tading merak-rak naring bapa Nggo teremen me kepelanai banci teman duari Maka bagian bapak kami depari mergana Bicara banci dengakin pe begindu Rebelas bapak kami seninang du Bagian teman senina raka nakte Ibas kami termenegyalanai rumah teman duari Teguh-teguh ajari karya anak tenang dangi kalimbu bunta Adik kami ngomah mati kami Nggo jumpar bapak renang deret turang Entah bagi kelngen hidup bapak Nang dangi bapak kami sita di rumah kei Nang dangi nandai kami sita di rumah kei Bapak depari mergana dubei Arah kapai ngecibal du bapak Adi pulung seninan doe sembuyak dun terembe bapak Tadi merak-rak naringa seninan doe bapak kami Singa jarang ngajari kami anak doe Nandai karo parang anak sintua Bre pari kempu ginting
latik-latik permen due nade lare latik-latik anak due nade karo ngarak-ngarak pinakit nander takun-takun dekakana lakurang kekelengan anak due gelas sekat kelna dek kami berusinu kaje bias namena namlar bapadai pemesuin ade lengah kami beluk lengah kami ngasup nade karo ibas tading kendue kai pagiban kami bibi bagian ninaida kami nuri bas pusuk uganing ku pagi nang dangi depari mergane karina nandai karo ninanak ndoi terjal sembuyak kami PKP agi aku labeluk nandai apa dengan kapagi nang dangi kali bubunta purba mergana bagai pepuang giting mergana karina laran roba bagai pusuk anak ndoi nandai karo maka bagian depari mergana mejuak-juak kam karina ajar-ajari anak ndoi ajar-ajari seni ndoi atendu kelengrenan dendai giat turang sintua ojo turang sing udah lanai banci jadi tambar mana dente sajangan jadi lanai rumah nan dente turang bagem kapagi ajar-ajari turang due baru pariai beluh turang ulah perpusuk eda kami karina laka berendroba tah lagi apa giarak dalana kami nembak baru depari pagi lebih-lebih duit tadakat tenarna andekelnya baru depari aku nari kapingan ngadu-ngadu bagai atendu lo baru depari bagi litna bagi belukna adilanai rumah nade berusinu kaje kamkang eda kami karina sambar nande terbeluk kama karina eda kami
Bagi kena ngalo cakap kami kam jadi nande bagem giat bagem turang sing udah ulah pagi perjentik tengah jabu arsadari kendo karinana rasanina returanga ekel du beara penande karoe ekel du beara pen bapa ta supaya berakatku di bata maka malam pagi te pertendinan denta malam te pertendin bapa ta turang Mejuah-juah kam karinara sembuyak seninandu pinter dalanan dundaki di bata nandek karo maciko pagi karina perukuran kami tading kendu jumpa kamaras mama tengah mama muda kami sekat bibi tengah kami tading kendu sing ngajari kami nandek karo sok pagi karina sura kempundui arsadari kelandu permendu Bagai-bagai melebay kalimbu kami depari mergana Ibas pegedang ranan pegedang cekabas kita kelakar baru ginting gokal bagas tumbagas malam tu malam nateta. Maka napaksa siya karin kami anak merunur dan kami ngawari keras biak sugut sinado sinaga bandu. Maka nakam kari pajak cinder kerak mohonkan karena batang. Bagai pembantu kam kalimbu kami sebukam sepemberan separiban sepangalon. Kalilingi karina aku batang lupalah kami selama menerdangan waktu mengedar putar. Maka dengan kami membantu kami seri jabatan kami tingkat kendu karena gendang lu. Ya. Kamu lebih pernah dan Krina. Iya, lanjut terus. Iya. Natapkan perupa-rupa sekali nari. Bibi kami seninandu. Tah cimbangdu. Tah cimetuanta. Bas gelar sembuya senina kamtrina si pemeren si paribanan si pengalon lebih kamu singgol lebih pangenanami i tading kenande i tading ken senina Iya.
Percepat du karena apa du? Perjalanan du kam kalimbu kami karinana. Manbanu kam kalimbu kami yasak karena kubatang. Iya. Bagi-bagian melebihi kalimbu kami. Tingkat kendu karena musik du. Gendang du. Rapat kena terus krina kamu kalimbu kami. Asak karena kubatang kelilingi. Iya bagi-bagian melebihi kalimbu kami di paling mergana. Turang beruaji. Bas paksa sekali indah. Ngulan dengar tunggu-tunggu biak seninanu karinana pemberian. Si pariwanan supangalon bagai pisindalanan. Makanin kami karinana. Kami biak seninanu. Artau-tau buru sinuaji. Sekam kutana di bata bapa. Makanin kami membantu kami. Siri jabatan kami. Atur du karena gendang du. Peseh kalau pagi karena kindawa kundubei sini ditampaikan kalimbu buta sinu haji bergana nangdang yaku bagem nina dubei kakak berusinu haji nangdangi kami agina rikuras anak kami simpat namun bagai gia kalimbu kami ngomender sada arih kami krina anak berundu rikuras berai-berendus di laki rasi di beru ibas karena surah-surah kami riku surah-surah kakak kami persada-sada dage arih du rebelas kam nangdangi kami itah kami labo kam ngasup ngalau kenca saja bagai-bagai kalimbubu kami ngasup lah ngasup ibas sekali indah persada-sada arih du arih kam krina kalimbubu kami alau kendu corongin nanti Beberapa mama nampak na. Adi sungkun ning kudrbih man badu bare mama na. Labo meriah ukur kuniku. Sajangan coba gaikin perdalanan na maka alaukan kami beberapa mama na. Lang dekam adi meriah kalukurku. Kakatuah mengampaikan cakwas barangku maka meriah kalukurku. Sajangan ca bagem perdalanan na baswari sendah bagem kualaukan. Mangguang kandu bere mamana. Kampe bere mamana si di berum ko kandu. Adi meriah ning la meriah ukurku. Aku pe maurah kau ngatai kuturangku. Lamo kam nganca maurah hatai indu. Gelatan do. Awah-awah na kalaku kitik-kitik ngari. Kam lang awah na mereka. Aku lebih na awah na. Jadi makana meriah nih do. Lah meriah ukurku. Tapi bagem perjalanan na. Karena kegeluhan tengah-tengah dunia. Bagem kualaukan beberapa mamana. Di. Ya, adi bagem ubaci kena surut. Iya mama. Takut kudepari ka lebay. Apanya? Tak berubah lebay. Entah kusungkun lebih kalian buwenda. Manbandu kampuang kami, depari,
Ngokam ngisap-ngisap rasman belo. Ngobaca dagi turingin kami surah-surah kami. Iya, di tengah. Kalimbubu kami depari mergana. Apa pila kami pilih kami kam depari mergana. Sering yakap kami. Bagai pape manbadu puang kalimbubu kami ginting munte mergana. Ersada kamar depari mergana. Bagai peras barus. Sinu haji ali gitu. Jadi bersada. Jadi baswari sendah. Nina kakatua dubai depari mergana ginting mergana. Adinahkan padan pagi aku. Ni kuman beberei du ni naman bangku. Nggo kupeseh krina kataman beberei muai ni na kakatua. Makana pedalan may pagi morah-morahku man puang kalimbubu si madadarah. Nina berusinu haji man bangku impal bagem ningku man bandu pe ginting mergana ngarak-ngarak kam ginting mergana munte mergana. Jadi ibas warisin dah kami ngolokun kami dai adi meriah kal ningku man bebereng kue labu meriah ukurku tapi bagai kin harusna atai kumin kakatua daing min atai ku ngampai kencaman aku tapi bagai melar dal nari sepadan nanggo ngikutina jadi bagai ku kap iya meriah dege ukur du ngalau kenca nungkun kami man padu. Man bandu kam sembuyak kami si perdemui bagai pe puang kalimbubu kami ginting mergana bagai pe teman kami sedalanan barus sinu haji endanggor penungkunan anak berunta ugange nindu kam krina marsadange arihta bagai si katakan anak berunta dan dai manggur sadarita. Ya, jadi kami ras teman kami sedalanan ngor sadari kami guna ngalaukan morah-morah berusinu haji bere-bere de parienda. Man bandu ginting munte mergana. Resada kamras depari mergana. Jadi ya. Kami kasembuya andu purba mergana. Surut kakam melalui kuas jamundu. Iya mama. Ading gondai dahi kami puang taem ka depari mergana. Jadi sekalian dari sukutan kami kanang dangi kam kalimbuka depari mergana. Anda laos kita ku purba mergana. Mau bagai mama? Ar kita ikan impal do bagai? Iya. Iya, dahi. Bagai nam? Iya. Man badu kam puang kalimbu kami purba mergana. Hari anda kam purba mergana. Mau bagai ni dundai? Iya man badu kam kalimbu kami suku depari mergana. Mari dagi sekali naririh kam kujenda gelah ngisap. Ya, kalimbubu kami purba mergana. Aija ibas geluhna dengan dube kekatua mama bergiat ngomendai turi kena nandangi anak kami di kuras kami agi-agina kerinana gingku kune pepagit terujung geluhku ibas dunia indah ipedalan menda pagi karena kindawa tudung-tudung kundu benang dangi depari mergana
sajangan lama-lama te kami bekas kami arih duber sebab pandu iperatahi menda bulung-bulung singgo melus bagain meninan dube kakatua nangdangi kami rikuras nandangi anak kami pesek du pagi nangdangi purba mergana kena bulang-bulang bapandu gelah malam pel pagi ate kami rah bapandu natap-natap itanah di batan nari nina ibas senda karena surah-surah kami riku surah-surah kakak kami ugang ini duman kam kali bubu kami purba mergana rikuras teman du sedalanen alau kendut sorong enda alang-alang 12 nangdangi kami deh. Ya, enda lalap ngenda kita mulai huli bagi cakap tu ribinai ngenda lalap. Jadi ribinai pe ngomer penguai kami, janah ngomer beneng rana kami beberapa kami. Ia penggom meriah ukurna nina, janah tambah-tambah bagaikin amanah karena turang kami buru sino haji buru purba. Jadi bas paksa sienda lanai bolit nalin kami nogan. Adi meriah ukur ningin labu ukur kami meriah saja ngenca bancing goya loken kami bagi kata kami siribinai kang enda. Deh teruskan. Iya bujur kalimbubu kami. Ibas ersada dari kita ngobanci kami surut. Iya, ay salami mamandu krinea. Ya, hai salami mamandu, kampermen kami salami memindu. Jajanari banjika kam surut ku belakang, ijenari gelahi sungkun kami kakar sudah hikaja butarigan mergana kondangkan purba mergana. Kalimbubu kami tarigan kerenang mergana, endareh kami reh kempundu, reh kami krina, bagai peres purba mergana. Nungkun karena kriah nukurnu ibas sirbinaing gue cakapkan ugangin nindu turang permen bibina belas kam ya rbinai penggom kita cakap anak buru kami perubahan mergana pe ngom terlalu cak kami petergen mergana ngor sadari kami ya bujur turang Ya bujur mama tua kalimbubu kami. Jadi engkau banci kami surut ma. Ya salami bulang do mama andu pa ya. Ya, hai salami bulang do. Ya, ngomel alakon kami karena isap beras belau, kaya kata kampil. Iya, hai mabagi sinda ini kuma. Iya arkiteng, uai ma. Iya arkiteng piga-piga wari lewat, piga-piga bulan, piga-piga tahun single lewat ma. Puluhan tahun. 10 tahun single lewat mama. Ayam kap anak andun tapi kempundu. Beru depari tengah-tengah jabu kami. Golben laos naringkan kita mama. Maka ibas suari si sandar kita kin turangku bersinu ajin golo. Leben naringkan kita. Maka perata-rata bulong singgo melo sate kami. Maka sendah ipadalin kami ka ati kami mengga-mengga. Ibas mengga endak kai kir gelarna sim dilena kamar bahan gelarna. Adining kami enda mengga-mengga kita kin permen kami enda nguda dengar. Ya. Endam deh surah-surah kami mama. Mang bugin doy kama nak kami caya. Bagai pe kerina mo bagai gelarna aida ersura-sura anak berunta guna rata-ratahi bulung singo belus karena kempu burdepari tengah-tengah jabu kancan. Puluhan tahun singo lewat meriah ukuran anak berunta ngau sikap kena karena peradatan. Masih alaukon mai hari kem. Bagai, ya, aing go meriah kur kami ngalau kenca, surah-surah kene. Jadi bas meriah hukur doi pak, ma, uga ada gening kami ngatakan melala bujur ning kami man bandu, bagai saja entah. Bagai, akari ipetalin kena ras orang tua, mamandu ras mamindu, bagai peras agi Dubai. Oh, ay. Jadi bas kalau lebih kali buku kami depari mergana, ngome meriah hukur namo gay. Ayo likang eda suruh-suruh kami terdohon mama, ati kami dahi kami kang eda mengga-mengga murah-murah. Jadi basenda naruh kang eda kam kali buku kami depari mergana, entah hijak keringan kundul kam kang eda naruhkan sama kayang ke kami mama. Oh, ay, bagaimana di tempat sisinu haji, adi baji arah lebih kam kundul nindu, gelah ulah siasa-siasa kan ulal paka. Baganan, alokan saja, nun buat di sini, mereka menimpal tena belauna. Iya,
Enggak kosong, entah. Apa ikam dan anak berusunuh haji? Kam, lang, anak berusunuh haji sungkun, sungkuni. Iya, karena kampil kehamatan, ngomenda seh kujabudu, ngokam gisap-gisap rasman belum. Iya, bantu turingin kami kena suruh-suruh kami. Iya, kali bubu kami sinu haji mergana. Aija ibas 30 tahun singgo lepus. Tangkas tridah ibas kam karena bre-bre itu anak kami bungaria buru sembiring depari bre-bre sinu haji. Ngoleben berkat nehken padan nandangin di bata. Jadi ibas terujung na geluh kakatua kami nande bergiat. Ipedalan menda karena mengga-mengga tudung-tudung anak kekelengan kami bungaria buru sinu haji nandang ikam puang si madadar sinu haji mergana. Ibas kersadan arih kami daerah anak buru ngoi alokan kami karena mengga-mengga anak kami bungaria buru depari. Jadi ibas pak senda pengarapan kami. Ibas ialokan kami karena mengga-mengga anak kami endah. Ibas kampuang kali bubu kami. Emkop si madadar karena anak kami. Ugang ini rindu. Ngasuk mitra loken dong endah kali bubu. Bagai ndak bare-bare mana? Ading gokin bagai ari hersada, nina katu adi bagai nina, bagai dalankan bare-bare mana? Gelase hati kita krina bare-bare mana? Ya? Menjuah-juah kita krina. Bujur. Ayo buatan senina. Iya, jadi ibar sersada narih tah, nggo banci kami surut. Iya, aiman bandu kemana beru, ai banci terus kendu. Iya. Hading ko banci kami surut nindu pong kami, kamping ko banci dah hindu jabunu, kalimbu kami dah pengko ka banci tisi dah hina jabuna, gelah hari ka kami nak beruras teman kami sedalanan kerina.